government state government center da su chamana BJP na pairi banina BJP government state government prajagi ihul si khangna ngasai gi election gi dusu hoi maru oibam ni maramdi hujikti democracy ni na party politics ni na aigoi gi BJP gi mathangi sarkar du paina na ba moi soidana khalam gani Hello, Aduga, Mayamgi, Prajasina Pami, Hujisini, Manipur, Shikai, Manipur Kaiba, Kandang, Asai, Hujik Labor, Palm River, disturbances, Mayam, Mishi Minato, even Mayam, Segi Sarutara, and Tolkan, Natrane. Adugi Mayam to anticipate Torga City Yaro, Hedana, Hairagang, Asagi, Central Government to the Hujiki Harido. Confidence build up. I quite Tajan of a mina, Tajan of a Tabakar Toraga, Masiki Matungina, I quite Tone. I quite a Piba, BJP, Sarkars in a Manipurgi, Pibamsi, Munna Kangaga Center, the Siharaga, Adugi, Moina Hibas suggestion, Dugi Matungina Center, and Ektor Kadam never. Housing Lady City Center, Tongan source, Karatagi Mogi intelligence report, Mayama later. Madagi Panga source to Namogi Tongan, Zendama Toraga, my time Sakara Sigara, Cookie Sigara, Nagaka Sigara, Sigara, Hyberom the Lakhiga Taragadi, Madu, Tungda Yamna Nuairo, Tungda Nuairo, Harris, a white Mogi Lamdu, the Hoki Bayare, Aduga, Manipur to the Amana, Yamna Labak Tiba, Matanga Mata, or a Caneva. Adana, Sigumba situation, see, I koigi government, Sina, Tashena, Moi Kangda, the Oira Moena, Kali, Aduna Moigi, Moigi, Tonganba, Kai Labano Kangre Aduga, how usually labor, Pibam Sidadi, Center the Yam Sena, I koi sheet of Godam, sheet of Godam, and hide the Base, machine never like double engine, I say, a songi do not sum chingo, my kind of Moishum Chatpa, Aduga, Moina Sisi, the Godam, sheet of Godam, and a high bang of the Bagi Pibam the Lagadi, I koi Madugi, Sarkar, the Kari Haitare, Yamna Nuaita Haitare, and the Prajagi, Lady Ba, Awaba Sing, IDP Mayam, the Hanjan the Bahari say, IDP Mayam Hanjan, the Kamina, no serious total, I do know. Kamai Hanjan do know. I could have done the way I could give more the Tagatura Chanpur, Lady Mayam, Torodana Kara, Adunida, Mayam, Hujik Penetrisha, Hujik Sanaga Haribado, Sarkazina Sudre, Harisi, she land with the native, Aduna. I could now converse state government sina election gita Kanbada, Akaiba Kaleba, more election do of Maka, the election carb the line and lep of our yard, Arroba. Who's keep him this from Lataragadi, Manipur, the Maichaki, Mausa, Ikogi, NSCNG, territorial without territorial limits kind of torn framework agreements, hang up with the Mayamai Hona Gitana. And Adugumba, incident Yamna, like Tiba Singdo, Torak Payavagi, Pibam to the Karigi situation, Adugumba to the great Touroi the Vaneva. And anyway, how you labor situation? Yamna critical or about juncture amada ekoi leire aduga hojik leiba phibam sida step chumna thanghodragadi huji kanglu ohumari thoisida kanglu omagi da michang changwa yamna bias leiba malagadi huji hairibasini mayamna unarabado nakalamrom dadi compromise tawdaba mali nakalamrom dadi cookie mayamna bu hek tawragadi thingbe ngamdaba gumba cookie dadi khut thaba ngamdaba ada maitei lal hobugumba naga gumda kharga tawbadu oiragadi hana thajadaba dugi mathakta hana chingnadana leiba dugi mathakta amukhena chingnaba oiraneba adugumbaga dusu government sina munna khanba tai aduna hoji leibse government sigisu yamna aruba juncture amani vote kitang airabani moisu vote to yamna luna khallagadi ngasai miyamgi apambasi yengaga thabak khara tawhaninge aduga masidai sa moina thabak tu soiba taragadi vote lepadi laina yamna awa boy kane ada laibak thibadi manipur gi miyam se masigi kaino sida hanna no da ai khoi se khara Patti have I coin a patta with any setter the pali of gommeto, Maduda Napka, Koja Dum Changna labor say. Masina, I koigi, Laiba, politicians, Sigi, Karihatare Mana, Nasi BJP na Pale, Manipur, BJP to Akanba party, Madumo, Pasaka, Pai, the Tongama, Hayan Congress no Palace from the BJP or Congress of Masi, Nasagi, and I give politics, I will see exigency of the situation to the defense Toragasu. I koigi state Chigi interest, Karadita winning any political party, Congress or BJP or Amogera, is basically labor Pibam Sini, I could give what is my like historical background, Sini, my Amsi, Yangaga, Manipur Tugabi Arroy, Aduga Manipur kind of any step away Arroy, Aduga Manipur, the labor Kangu, my Amsis, mine and Sinana Lamina.
adugi duda laknabagi thabakse khara thonga da moigi pham paiba moigi party na sarkar paihoba aikoina khara kaino to hoba power paihoba na aduna mang tharaga changaga di hojiki aikoi di maning halaga chumchal and northern region sida manipur mangaire hoji khwaidagi na swata hori jibari matamam da manipur si yam pharamani yam laibak thibani aikoi ji political breakdown amaneba aduna mase hojik leriba sarkar sina moigi power pairi bani na moida loin leire aduna mase ada center ga aikoi ga manai hairaga di madugi khudong chaba lauraga manipur gi interest ta kamaina thabak tawgadage haibase moigi personal nam laksaning pasi oza chonsana su panbigi ngasai gi jiri gi kanogi tongnabi context pusilak pase akoi anirak jiri da anirak chatlure aduga konbegi government se matung chatluba sidai sida akoi gi lairiba maitei kuki paite mar simi chonga mo pullaga chak punna chamina khiba adagi mayam sena loina makhoi gi ambato ina lemina ningbagi wafam apamba loina phungdo e aduda shanti thugairaga paisa tanba panba khangbu aduga ngasai panjakiba sarkar khoi semhaning de barasiti gi oiba kala khamban bale ba kangbu khara sina sina aduga thing khoi gi yekhai thingai bo ina be component oin leire phom se pale aduna zili gi hek halak bagi nungan bada trong law bada bom pokhai ra ngang ani leikhi da basidagi cm na low ki ba dai taman tau ki ba mayam da loi na mok mayam sina kawra kan bom pokhai bada mai onsin gre na palle aduna leibak te santi pam da ba santi thugai nim ga mi khandi leire community de base aguna te some individual mi khara leire haina palle haitare si se zai mi ding da masi go interpretation di kamain thambiningi manungi oiba na haibiri duni sarkar si ko koi ne me hum dagi chatharai be irang si phare masigi matung dai koi loi khange hanjan haina drasu yare president rule lakhre natra hadi president rule chahi muk leira matung da february dagi di huji anoba government haigadra koi gi amalae si ju bjp gi ni ado chu mi di sele dana adu dagi huji lai si tha taru muk phar abra huji si tha taru phajale ko tha taru muk sure hadi chahi tangkhai muk phare aidi yamna nauriba lengak tu di oidrabane ada government ebisi ngasai chu johnson na hai hibaduni aikoi gi exigency of the situation haiba tare ni situation du gi exigency da adum ek to bane ba politics sai duni politics ki principle sai duni politics da principle level laita ba kaim leite mayam hai mahatma gandhi na ga thai na hai politics without principle si kana de ga adum ba leite politics ki principle ni huji ki situation du da lakwe exigency of the situation du da politics se dumai chale maduna politics ki principle ne na oirei ba fiam da na hoji lai si da ano Chief Minister Khemchand si hoi yamna nauringai matam du dabudi magi si aikoi khara yengki si khot ki si mana tawri se na haibe aduga hauji haibe si di Manipur da Shanti Puraknaba gi damakta Semkhiba Leingak ne si obisu ai maram di kui na hana sunadana chahi ani rom leiraba matung da mayam si waradana ngasai gi anoba government ama laga idi PR gi matam da su masi control to bang ngamdraba ne ba aikoi gi leiriba crisis se adu da anoba government ama laga de khoi mayam haibam khobam wakat phom khara leini popular government tuna di phai PR idu di yamna autocratic aba government ni bureaucrat na pan bane na anoba government tu pambai wani anoba government tu lakna bo hona ba kanda matam yam changhi na trai khoi adu wari du loin khangi ko matam yam changhi moi masunda ai si leader oirage khoi mayam si leire haibadu ngamde aduna BJP gi party manung da karigumba intrigue khara conflict mak natraga su khara lei haibadu di government semdringai dagi hona khange natra aduna ngasai gi Leingak pai moi high command pirak padu khoi taurane na moi taurine high command khalle phare Khemchand oire ada hujik lai si man oira kanda ai khoi shanti hanjelangna bai nokta Semkhiba Leingak ni haibasi di matam du da khwaidagi hena chunaba hujik su chunari bani shanti je hanjelaktri adu laibak thibadi hujik su mayam haibigri duni shanti hanjalakane na hairaga khoi hanjalaktre mihan mipun adagi hana sunaba yum mai tha adi hane phibam du da adum pop tare piar manung da kharabu pharaboi ningui piar lora akanda di hujiki thodo wathok singsi kungna dum thore adu bo hoi tawdabadi na te mi khwaba khotpa adagi mayam drak phaba khulai phaba kem tho marmakta pawde khoi yam tai ko tawri badu tawsanu yam phai aduga shanti hanjalangna ba honna bagi damakta di khwaidagi maru oibasi ekhogi law and order ngak pasineba ana Manipur da law and order gi phibam si hojik phawda inthi jana phare haiba dudi suglai leitrabani natra ai khoi chathok chasin yadre ngasai panbi gi ba highway thingi ba yam leikre aduna haiba phibam si hanjalangna ba honna baduna Leingak si gi khwaidagi maru oiba
पांडम ओइगनी शांति पुरक्नबा सेमखिबा लेंगाकनी हाइबदु भाउदि चुमे चुमेदना अदुदा अखोय मसी पुरक्नबा होनबदा अपनबा आयेतपा पीबदु अखोय कंप्रोमाइज तौरोय सोइदना तौनी हाइबे वानेबा होय अदुगी डिटरमिनेशन दु पॉलिटिकल विल पावर दु लेरगदी याम फरे अदुबु हुजिक नोनसन हागिबदु माइन हौजिक फाउदा मसक थोकपा मदु उद्रि हाइबे वानी एनेस मतम चंगबसु याइको आइदि मी मा तानागिबा फावगा मोय मनुंगदा लेरंगनी अदुबु एनीवे खरसु तौरी अदो मसीदी अचुम्बा स्टेटमेंटनी अदुगा मसी अचुम्बदी ओइरगा थोइदोना mayamna taningdraba achumba khar lei platitude dai do akhoi saida ga cliche dai di honesty is the best policy hanjal hanjan hai ana manipur gi politician sing si sigumba phaja ba platitude mayam sing nganga ga dum bhason da dum yaw bone ba ana hai bo wari si su ma gi statement si su ngasai surbalana panbi gi ba bhason da yaw gi bani bhason khar da su dum yawi adu ga madu gi reality hai ga drama na kanbada ain khanbada akhoi manipur si da peace se hanjal haning da ba peace pur haning da ba sarkar si da disturbance khara tawning ba मी खरा लई हाय लेरंगनी अदुदि ngасai हाइजग्रिदुनि हेक हाउबदगी इंट्रिक्ट सेमरेना अदगी स्पीकर नगा स्टेटमेंट थोरइबा अदगी एमएलए याय मोहनगा थोइबा अदगी करीब 13 रोमदे काब सापम कुंजे केचोना थोखिदना मतम खरै ममांगदा अना सी तवंग ngamdragadi noi keno tawro khologa adumba mayamduna manungda crisis लेरंगनी हौजिक जोनसन सु ngасai gi बस सरकार सी तसेंगबदी इलेक्शन से कुइद्रे चाही फाद्रे को अने इलेक्शन भाव सिदा ngसाई बीजेपी की सरकार से अमुक थुगायरगा प्रेसिडेंट रूल अमुक लापा नत्रगा सरकार से कायबा ngमरोय मसी बीजेपी की पिबम से फररोय खलगदी प्रेसिडेंट रूल गा थमगे इलेक्शन गासी खर पोस्टपोन तौबा अदु तौगे सु याय मदुगी अकीबसु ले अदु मदु तौभमदि थोकते तौरोयन खल्ले अदुना सरकार से बीजेपी की गवर्नमेंट से खेमचान लीडर ओरगा लेना इलेक्शन से तौरब बीजेपी से कारब खेमचान की मान मोहनगा लीडर ओरप याबई चांस तो लेबनीना मनुंग लीडरशिप की मुनब खरदी लेनरमगदौनीना मागी पेनदब एलिमेंट सरकार सिदा अखोगी फजना स्मूथली थबक तहनिंगदब एलिमेंट खर लेगा हाइबदुदि मदु पर्सनली मदु लेरंगनेब मदुसु माना हाइदोक इनडायरेक्टली इंगित पीबने लवी अदगी होय खुलाई पाइबा ऑर्गेनाइजेशन मयाम लालहोब कई तौबा वारी वताई सासी यादबा चुमना इरांग सी सुमना पाम्बा कांगबु खरदी मैतै मरक्तसु कुकी मरक्तसु एनी कम्युनिटी दा अदुगुंबा मी खरा मिसक्रेंस हाइब तारेने लेभम थोई मदुना मरम ओइरगा अखोय शांति सि थुना हंजलप ngamdabani ga haibagi magi kari haitare reasoning amadi oibasu yai aduga hairibasing du lakshan nabo honabada mi singdu akhoi tasengna mara leibasing du phagani cherak pigane law and order gi mayokta law and order thugai na honari ba mi singse masi tasengna punishment pi the yaro law and order si phajana control tawdraga di peace ti kadai dai lakani ana peace hai si di law and order du phajana mapung phana control tawrakan da peace lakadabane ana law and order si thugai riba unlawful activities mayam tawriba logi mayokta tawriba law du masana paisa laga huji ke haji lambi da paisa mulliba hawa gari dagi tax mayam si control tawba phajana ngamakan da law and order du फजना लेरकान द पिस्तु लागतोयने अदना मदुगी थबक तु होय खुदक तमान ngमदब याय बट मागी प्लेटिच्यूडनी खंगे स्टेटमेंट अमा पीरिबा दुबुदी यामना अखोगी हाइभम थोक गवर्नमेंट किनि अदा हुजिक लोरैदी हुजिक मयाम खनरिबा दुमाइना हाइरिबसे सुम हंजल हाइनदना सुम लाकवा थबक तदी यु उरक्तबा अखोइना तोहननिंगबा पोतुदी इता तारक्तबा ममीसी अदुगा ngसाइगी चिंदबुदी फजबा वाहे वता मयाम ngang नोजना रेदर एदो अदुना हाइबा platitude sing si just akoina politician sing sina pangang da ngangaga moina du moi thopa ma tawba madu makti oihaning de adu oiju oira moina khalli ko government ki adu ba ditem sai leiram gani aidi loina mak haidok pa yada su leidan lambi si ngasai gi akoina hek loina mak khange chi te ya che ta achum baga si loi khanga su haiba yada ba khar su lei haiba adu ba mayam du leiram badi yai adu bu akoina pamba praja moina akoina khan badadi government si kitang hena active oina tawti haiba nate but kharage hena kanna tawhaningi aduga law and order si phajana enforce tawrakanda manipur da ngasai gi peace haiba tudi porka peace di loi pamnare community khuding mata kuki marakta su loina mangna lan honinga moi khananinga moi bo peace pamba khardi dum leramgani naga da su ler maitai da su le any community da laini aduna hariba si government loina ma khangam gani aduna ma hariba shanti puraknaba gi dangta semkhiba leingak ni haiba se masi yesida shanti purakpa peace hanjal hanba sida khwaidagi mana priority pi base masi थबकना फजना उटपियु हाइबदुनेब हुजिक मयामना लाइबो हांगसे अदुना मतमसु याम सांग लेत्रे सिदगी दि इलेक्शन दु खितंग आइराबनिना इलेक्शन थानि हुमे ममांग दे गवर्नमेंट सि कैनो तौररोय थबै खांगसु पंया याररोय नत्रा अदुना कोर्ट ऑफ कंडक्ट का लाक्तंगे मतम खरा लेबसिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिभम सि खितंग इंप्रूव
तौहलगदी हौजिकी हारिबा पोसी लाखने खल्ली अदुना मसी हौजिमक्ति को अखोय करी हाइगदगे गवर्नमेंट हारिबसी यारे अखोय वेलकम तौबी बट हेना कन्ना ngसाइगी शांतिगी पुरकनबा स्टेप से कॉन्क्रीट ओबे स्टेप कर ngसाइ हाइ क्वांगिदो एविडेंस खर तसेंगना खंगबो पोतुदी मियामना थाजन गवर्नमेंट सी थाजबदा मसी खेमचान मसाना जो हन्ना हाइबनी थाजब वालेना थाजबसे कमाई तौरगा हिंगा फागेंदे लेहनगदगे जो अखोय ट्रस्ट डिफिजिट का हाइदो अदा थाजनद्रदी डायलॉग तुसु यारो माने याम तोय पनबा एनी खनबो खुदिमो से डायलॉग नत्रदी यारो हाइदो डायलॉग तु तौनबा थाजनबगी युमभम अम थोनबा अम चंगियबो अदना मदुगी थाजबदु पुरकनबा आइदे हुजि हाइनरिना गवर्नमेंट पा गांगमुनि थबक देमत तौदे हाइरमनि थाजद्रे अना गवर्नमेंट का मियामगि लेरिबा थाजबगी चांगदु सुम लापथोंनरादी अफबदी ओइररोयबो अदना मदु गवर्नमेंट खंगना मियामना थाजनब थबक खरदु तौरगा थाजबदु लेरकांददी कम्युनिटी खुदिमोना मोदा थाजब थमगदी यारकने फैयबो माना ते ते आ चराचापुदा चमदा चतना खतन मी मयाम उनदना सोमदैला तौरिबा मयाम दो एक्सरसाइज मयाम दो फै अदु चुमना सोगी वानतना तसेंगना मदुना अखोगी ट्रस्ट डिफिजिट लेरिबा थाजनदबदु खितंग कोलगा थाजबरोमदा लागा वारी बताय छानबा लागा पिस्तुबो हंजलन मंगमगदी ख्वाइ फै अदना अहानबदा लो एंड ऑर्डर सि फजना गापियो मदु माना कॉम्प्रोमाइज तौरो हाइरिसि मदुदा मालिको मारा लेबा एंटी लोफुल करे लोफुल एक्टिविटीज दा तौबा सिंगदुमा तसेंगना चेराकपिनि हाइरगदी लाक्सन बिरो कॉम्प्रोमाइज तौबिरनु फरे अदुगा ngसाइगी थाजनबदु फजना थम्बीरगा डायलॉग हाइगद्रा मान हाइरिबा नेगोशिएशन गादु तौरगा शांति हंजलकदी याम फरे अदुना मदु गवर्नमेंटना हुजि हुजि खोय करी तौरके हेदु तेलबा मतमजिगी मनुंगदा खोयने येंगबा तारेनि करी हाइरनि अदुना तना लेते ओके ओके सर थैंक यू सो मच अदुने अखोयगी सरकार सिना अखोयगी तौनी होनरी हाइबा अदुमा पोसी अखोयगी वहायवेना रेटोरिक अदुम तारगा लाए अदुबा थबक तो ओनथोरक्तबसिदने अखोयगी पोसी मपुंग फाना मियामना पेन बिया मोंग सुंगन ओनथोरक्तबा लो एंड ऑर्डर हाइरे करी फिल्म द लेसी लो एंड ऑर्डर सलाक सारे हुजिकसे अदुगा अखोयगी मना लेबे सिंग दु गुंबा दंडी दु पीगनी पीनी हाइबा पीदना अदुम लाकपा अदु ngasi पीनी अदुम हाइबा हाइतानि मफम खुदिमक्ता अखोय हंदक्तसु फॉर द लास्ट अखोय फ्यू मंथ्स द एक्सटोर्शन गी अदगिदी लुटपाट की अदगी खुलाई गे अदुगी अदगी मफम खुदिमक्ता यामना सिगुंबा कनोसिसु याम खेनगलाका ना कोने चिंगदगी फागत पखोत पे पोसिसु मयाम अमसु लेरि सिसु लो एंड ऑर्डर गी अगेंस्ट लेबा पोनी मसि क्याम गी हैंडल तौरगा थिंगगे हाबा पोस लई लाइलोन बाय फेगी केसु हुजि कनो तौरगा कोई फोंग फोंग साबोइना सि भागजांग दौदना लेबै पोसु लैने थाजनबसु मयाम वाटले हुजि से दुना लैदिबा कांगलुप अनि ओइरमबदगी कोई ट्राइफोकेट तौबै पोट अमसु हुजि से लाखरमनि हाइतारे अदुगा मरक सैदा थाजबदबै चांगसु मैम हेंगनरकपसिदा थबक तोन उदपिरो हाइबो वफमदनि ओजा सानत्र लाक्सि उगाइबा शांति हंजलक्तना पोसिटी कदाई कदाई द लೈ नोइसे मकोकते हौना चाउना सोंगथोगा मैम लैबदो माइन तौ हाइतारे तुना सिगी मतंग के दे ओजा तना लाक्सनि मिस ओजा अदुना हाइना अखोइगी तौनी हाइना ट्राइफिकेट तौबगी मवोंग मखक लाक्पसे अखोइना दुम उरे मेक सेंग पोलाइदुदा सेंटर ना येंगसे कैनो सेंटर की अटेंडेंस फाइदा मतिक चाना फंगिब्रा अदुगा मागी कनोसी करमाइन तौरिबनो हाइबने दुग स्टेट गवर्नमेंट असु सिदैदा केमता रेस्पोंड पक तौब ngamdai mawongni kamain thambini oja होय मसी हुजिकी हाइसु यामना चुमबवानी सुब्ला हाइदो कोइ हुजिक लेरिसि नागा कुकी मैतै हेसि अहुम थोकना यामना मयेक सेंगना सुम थोरकपदोंना तौरएबा मसीदी लाइक थिबने अदना मणिपुर काइबि आरोय हाइबसि हाइबुदी हाइ बीजेपी की हाइदबदी नते सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुमा मांगे दे स्टेटमेंट पीगी हौजिकसु दुम पीगी अदा मणिपुर काइबि आरो हाइरगा मणिपुर दे लेरिबा मरुइबा ट्राइब हाइग्रा का कांगलुप नागागी नसी कुकी गी नसी अखोय मैतै गी नसी ना लमगासी हेंजनदा बै फिबम द तोंगा तोंगा काउंसिल तोरगा मणिपुर सी ममिंग द ओइना काइद्रगा ngसाइगी मचेत ताना काइबै दुदी ओइबे आबगी ओइथोकपदुदी हौजिक मदुइ अकीबदुदी लोइनमक्ता फावे हाइबताइ अदना मसीगी इहुलसी ngसाइगी कुकी हुजी हाइसिने अखोइदी मैतैगे लैमिनबा याररोय खनरे खनरे अदुना सुंगनातना मोइगे खोइगा लैमिनबा सुंग मरोय हानरे अखोइदी यूनिट टेरिटोरी दु पीरदमनेना अद लैग्रमनेबा अद नागाजु जि मतम खै ममांगदा हाइगी अखोइना कुकीगी यूनिट टेरिटोरी तोबा कांदा नागागी लम सोप यारोय है मोइगी यूनियन टेरी तानबदु यादे हाबे वांते नागागी लम सोप यारोय हाबने अदन लैनरिसि नागाजु मोइगी लम मोइगी चनबी मोइगी तोर तालगा लेरे अदन मैतै जे अखोइना चावरबा मणिपुर सिदा भेली की एरिया खर सिदा थरुक तरा थोपगी अमा बाव फादबा सिदा मैतै से कन्फाइन तोरगा लैदोंग लेरे अदन यामना लाइबक थीबनी हौजिक सु हाबी किबा बफर जोन गाइ थमिसे थमबम सुतोक तोक दबनी मसि मामांगी दे क्यादै जो हौन गांगनदना सु लाइको अदा गमेना मसि खंगदबदी ओइरमोय लोइन खंगेदा करिनो
mastista government ki leiba policy si state government si ekhoi gi thabak toba ingam ngamdre aduna masi central government ki direction makhada dum chatpa aduna samna haida masi central government ki stu joina leirabra hanglai gi sarkar ni ga haibdo adu gumodine adu budi central government na manipur de yengi bisi karino haibdo lakpo wakanse ada central government na hujik manipur de leiba mayam de pa ta hana ro moi mase pangyan de yanda naraga kapta naraga dum loira kanda ekhoi mayam chatlage haga hujik india government ki leiba masing ji 140 crores to manipur de leiba mi lakh kuntra si ga di english tama the unequal combination is always dangerous to the weaker side ana adu maina manipur di leibe yai adu manipur da maitai leitraba yelhau mi hagadra naga leitraba ekhoi si manipur maitai leitra kanda manipur do lehoraga kari kan do no natraga indigenous people adu gumbai ga su hujik aki bisi am leire hari bai di ekhoi na missing yam jadaba kai kai tobo mayam duna ana masi government sina state government sina center da su chamana na bjp na pairi banina bjp government sina state government sina praja gi ihul si khangna ngasai gi election gi dusu hoi maru oibam ni maram di hujikti democracy ni na party politics ni na ekhoi gi bjp gi mathang gi sarkar du paina na ba moi soidana khalam gani khalo aduga mayam gi praja sing na pami ba ihulji sini ekhoi manipur si kaibe manipur kaiba kanda ngasai gi hujik leiba pamdriba disturbances mayam mi adugi misi mina tho iba mayam je segi saruk tara he na tholkane ba natrane adugi mayam do anticipate torga sidi yaro hedana hairaga ngasai gi central government to da hujiki harido confidence build up ekhoi thajanaba mina thajanaba thaba khara toraga masigi matungina ekhoi tohne ekhoi na piba bjp gi sarkar sina manipur gi phibam si munna khangaga center da si hairaga adugi moina haiba suggestion dugi matungina center ne ek tor kadam neba hojik lai si di center gi tongan ba source khara dagi moi gi intelligence ki report mayam ama leidana ko madagi phangba source tuna moi gi tongan ba agenda ama toraga maitai macha khara sigera kuki khara sigera naga khara sige sija sono haiba rom da lakhiga taragadi madu tungda yamna nungairoi tungda nungairoi hari se hoi moi gi lamdu budi haugiba yare aduga manipur dudi amhana yamna laibak thiba matang amada oirakane ba aduna sigumba situation si ai gi government sina tasengna moi khangdabadi oiramoena khalli aduna moi gi su moi gi tonganba kai leibano khangdre aduga hauji hauji leiba phibam sidadi center da yam sengna ai si togadamni na haidabase masine ba lai yam thi double engine hai si asongi duna sum chingmo mai kai da moi sum chatpa aduga moina si togadamni na haiba ngamdabagi phibam da lagadi ai madugi sarkar dudi kari haitare yamna nungai taba haitare ana praja gi leiriba awaba singse hoji idp mayam yimda hanjandaba harise idp mayam ji hanjandrege di kamaina normal si restore tore haidoino kamai hanjandoino aduna oi khudakta ngamdaba yai ekhoi gi moreda taga chura chanpur da leiri mayam do taurodana khara adunida mayam na hojik penadrise hojik yonsanaga hairibado sarkar sina sudre harise si lanbadi natteba aduna aikoina phanbase state government sina election gi da khanbada akai ba kharleba moi election du ab makada di election ka abdi line lepo bawo yar aroeba hujiki phibam de sum lakta ragadi manipur de mai cha ki mahausa aikoi gi nscn gi territorial without territorial limits kaina torna framework agreement sangdok pada mayam mai hongna gidna ana adugumba incident yamna laibak thiba singdo thorak pa yaba gi phibam du di kari gi situation adugumba du di create toroi da baneba ana anyway hojik laiba situation si yamna critical oiraba juncture amada ekhoi leire aduga hojik leiba phibam sida step chumna thanghaudragadi huji kanglu ohum mari thoi sida kanglu omagi da michang changbo yamna bias leiba malagadi huji haribasini mayamna unarabado nakalama romdadi compromise tawdaba mali nakalama romdadi kuki mayamna bu hek tawragadi thingbe hek ngamdaba gumba kuki dadi khut thaba ingam ngamdaba ada maitai lalhobu gumba naga gumba kharga tawbadu oiragadi hana thajadaba dugi mathakta hana chingnadana leibadu gi mathakta amukhe na chingnaba oiraneba adu gumba ga dusu government sina munna khanba tai aduna hoji leibse government sigi su yamna aruba juncture amani vote khitang airabani moisu vote yamna luna khallagadi ngasai gi miyam gi apam basi yengaga thabak khara tawhaninge aduga masidai sa moina thabak tu soiba taragadi vote lepadi laina yamna awab oirakane ada laibak thibadi manipur gi miyam se masigi kaino sida hanna no da ai khoi se khara phat
फत्ते है अखोइना फत्तबदैनि सेंटर पालिबा गवर्नमेंट तो मदुदा नपकदौगे अखोइजे अदुम चंगना लेबसे मसिना अखोइगी लेरिबा पॉलिटिशियन सिंगसिगी करी हाइतारे मना ngasi बीजेपी ना पालेदना मणिपुर दा बीजेपी दो अकनबा पार्टी मदुम ओइबा सरकार पाइबा तोंगा हयें कांग्रेस ना पाले सोमदा बीजेपी और कांग्रेस में अना मसी ngसाइगी हाइजेगिबा पॉलिटिक्स हाइबसी एक्सिजेंसी ऑफ द सिचुएशन टू द डिपेंड तौरगसु अखोइगी स्टेट सिगी इंटरेस्ट ता खरदी तौहनिंगे अदुना एनी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वगैरह बीजेपी वगैरह अम वगैरह स्टेट सिगी लेरिबा फिबम जी सिनी अखोइगी वारी सुमाइन ले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिनी जो असि मयाम सि येंगा मणिपुर थुगाइबे यारोय अदुगा मणिपुर काइनबा एनी स्टेप तौबे यारोय अदुगा मणिपुर दा लेरिबा कांगलु मयाम सि सुमाइन नुसिनना लेमिना अदुगी दुदा लानबगी थबक से खर थनगा दा मोइगी फम पाइबा मोइगी पार्टी ना सरकार पाइहोबा अखोइना खर कनो तो होबा पावर पाइहोबा ना अदुना मांग थारगा चंगगदी हौजिकी अखोइदि मनिंग हलगा चुमचाल ना नॉर्थर्न रीजन सिदा मणिपुर मंगाइरे हौजि ख्वाइदगी ना सोतो हौरि जिबारिबो मतमम दा मणिपुर सि याम फरमबनी याम लाइबक थिबनी अखोइजि पॉलिटिकल ब्रेकडाउन अमनेबो अदुना मसे हौजिक लेरिबा सरकार सिना मोइगी पावर पाइरिबनी ना मोइदा लोइन लेरे अदुना मसे आदा सेंटर का अखोइगा माने हाइरगदी मदुगी खुदोंग चाबा लौरगा मणिपुर की इंटरेस्ट कमायना थबक तौगदगे हाइबसे मोइगी पर्सनल डिफरेंसेस मयाम दो खर काउथोकनरगा तौहनिंगे अदु नत्रगदी मणिपुर जी यामना लुब फिरोम दा लाकनी फ्यूचर ओके जा हौजिक लाइरिबा मयाम सि याम फजन पन इलेक्शन नक्सलकपगी सिसिगे अखोइगी इथिलम खक चंगनरकपा यामना मयाम से लांगनरकपा खोरेन मसा पाइनबा होरक पोसेसु लेरे सबसाना अखोइगी मतम जाना पांगथोकद्रा पांगथोइद्रा हाइबसे मिदे अखोइ अनसर्टेन ओइरगा लै अदुबु तौरकपा तारगदी हाइबगी मयाम सि बिफोर हैंड हौजिकतगी लांगनरा होबो पोसे म लेरे अदुना पॉलिटिकल गी मोइगी पोजीशन अमा खक सेमनबे होनबगी पोसे ममी याम चांगा तारगा लै मरकसिदा अचौबो इरांग सि मांगा तारगा लैने अदुना हौजिक सि सेमदी हुजिक हाइरी चीफ मिनिस्टर नदी कमता कंप्रोमाइज तौरोयना अखोगी शांति पासे ओजा हौजिक से 2027 की इलेक्शन से मागी प्रोग्रेस हाइतारे अखोगी इलेक्टोरल रोल रिविजन तौबगी पोति ऑलरेडी अंडर वे प्रिपरेशन तौरगा लैबगी अखोई हौरकपगी सिगी लैरे अदुगा सेंटर्स न हुजि ओजा जु छन थंबीकी कनो सिगी लैरिबा नहा सिंग हुजिक लैरि मयाम अयामबदी बीजेपी रिपोर्ट पुइरो हाइबा पोस्ट मयाम लै अदुगा सि क्रिटिसिजम सु मयाम लांगबे पोस्ट मयाम अम लैरि हंदक किलाका चैलेंजिंग वे पोट अमखसु ओइदरे दुना मसिदा सेंटर की मखुद लोनम पॉलिसी से लेबंदना हिंहनब सिहनब एनी डिसीजन लौरक मतम सेंटर की पोसे माना फजनादगी चुपली से पाइरग लोनम पॉलिटिकल हौरग सोशल इशू से मैम लोनम डिसीजन मेकिंग अखोगी कनो सेमगी कैबिनेट फॉर्मेशन हूजिक सेंटर की कनो येंगदने कंप्लीट ओइंगमदन लेरी लोनम तौबंदना हौजिक लाकदोरिबा 2027 की इलेक्शन सिगी इलेक्टोरल रोल दी डिवीजन दी ऑलरेडी सिगी प्रोग्रेस लेरे तुना इलेक्टोरल प्रोसेस दैदा खुदिंगमकना लेरिबा कम्युनिटीज हाइतारे लोइनमक सिदा मदुगी थाजबदुमा लेहननबैदमक्ता सेंटरना सिगी ममांग खरसदैदा अखोगी एन्श्योर तौनबैदमक्ता करी करी तौरप यायना खनबी अखोगी पावर से लोइनमक रिजिड पोजिशन दुमा अखोई एन्श्योर तौहनबा करी करी खोंथांग लौखलप याय अदुग मरी लेनना हाइपेट सिसदैदा मयामदा कनो तौनबा इरांग की एंडोर्स तौरगा पीस की स्ट्रैटेजी सु खर लौखलप याब्रा स्वाइसिदा करी खोंथांग दि कमाइन उबिजा होय आई याम कना पॉलिटिशियन अमबुदि नत्तेको अदुगा पॉलिटिकल पार्टी से खोइने याम कना मनुंगदा इन्वॉल्व तौरुबसु थैदोकदि लेते अदुबु इलेक्शन नेबसि पॉलिटिकल पार्टी सिंगी दमक्तदि यामना मरुइबो पोट अमनि मरुइना बीजेपी सि सेंटर दा ताम अनिरक पाइरे अदुना मसि हंदकसु सिदैस्ता मोइसि हेना मथंगी ताम अमगा पाइरगदि बीजेपी सि ngसाइगी यामना हेना मोइगी मपांगन सि कंखलनी अदुबुदि चुमे अदुगा हुजिक सि ताम अनि ते अहुमबोर माले अदुगा मणिपुर दसु बीजेपी ना पाइरे सि अनिरक सुरे अदुना हुजिक पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिना मागी पॉलिटिकल पावर अमा इलेक्शन सिदा तौनबाइदि होने अदा इलेक्शन सिदा अखोगी इंडिया की इलेक्टोरल सिस्टम सिदा हाइरि सिदि अखोई सि डेमोक्रेटिक प्रोसेस निना ngसाइगी मियामना थादबदुनेबा भोसे अदा मियामदगी भोटु फंगगा नंबर दु फंगनबो होनबदा मोइना बाय एनी मीन्स किहनना तौबो याय मसल पावर ने पैसा येलगा तौबो याय मसी सिस्टम सिगे इरोइनना अदुम यावजबा अखोगी इनहेरेंट करी हाइतारे सिस्टम सिगे वीकनेस हागद्रा अदना मदुई खुदोंग चाबदु लौनरगा मिसयूज ऑफ पावर नेबा मसी बीजेपी यावरंबा मीदो हयेंग बीजेपी यावदरा कांदा मंगोंदे ईडी हेता थाजनबे याय मीदो हेता कीनेबा वारी बा अदना सिगुंबा मयाम सिना ngसाइगी पावर सि मिस
misuse tawragadi power pairiba miduna simply for the sake of power misuse thum tawragadi prajana di yara oeba aduna hawjiki bhol sidaista ngasai ju santana ga ju haipet panbi gi ba ngasai gi anoba yawo nama lakpado na toba jenji haigadra mayam toba hujik education minister dharmendra pradhan mafam tu idana ana hawjik tin na haron singi khuta leire asi aseng muni asi johnson ai de yani hawjik leiriba sida india di youth ki yam le youth singji india gi future ni hairib ni ko adana youth singina gyan taragati akhoi afaba lambi da lakpadi ngamni ada ngasai gi manipur gumba akhoi gi apik pe state ta de ai so ngasai gi hyper panjaki ba laibak thi ba de akhoi gi praja miyam se khoina season electoral right voting adhikar vote thada ba gi right se yam lai lowe paisa pi ba da khangna chana ba da mapang da akhoi na madu yamna kai hai tare seriously low de adana hauji vote thada ba da akhoi na chumna khalaga afaba music khalaga di pare any political party ojasanu afaba thabak dikha ta congress gi lasu bjp dei lasu any pai jasanu mi du tani ngasina congress ne na hairga pa hin aduna akhoi gi system ji gi inherent weakness khara lejare aduga madu akhoi na namat pangam khara change to body phai maram di power si kuina pairaga di mi se corrupted ore aduna corrupted ore pado thingna ba na haron singna bhot thada matam da munna khallaga hena afaba kari hai tare meaningful oiba bhot si akhoi gi yamaroi ba pot amane si mayam khangminaraga na haron singsina hena thawa yauraga di afaba khara awon ba khara di lakhne na khalle okay sir, thank you so much. Oza santa